Eman tokia berdintasunari. Dale espacio a la igualdad. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Feminismoa askatasuna da. El feminismo es libertad. Es igualdad de oportunidades y bienestar. Aukera berdintasuna eta ongizatea. Eskubideak eta aniztasuna errespetatzea. Respeto a los derechos y la diversidad. Democracia, educación, alianzas. Demokrazia, hezkuntza, sareak. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. Mundua eraldatzeko elkartasuna eta indarra da. 8 de marzo. Yo soy feminista. Martxoak 8, ni feminista naiz. El feminismo va contigo. Feminismoa zurekin bat. Agur.